Og hej YouTube, her er vi tilbage med noget mere Portal 2. Det er 5. og sidste episode. Ej, bare for sjov. Hvis du siger noget igen, ikke også? Du er faktisk sød den her gang. Og nej, jeg taler ikke til dig. Dig bag din, enten din computerskærm, tabletskærm, mobilskærm, fjernsynsskærm, iPad-skærm, eller whatever du nu ser på. Har jeg slået hendes stemme af? Nå. Bang! Og snavset væk. We. Seriøst? Ej, hvor jeg hader dig. Haha. I got you. Gotcha. Say cheese. Here's an interesting fact. You're not breathing real air. It's too expensive to pump this far down. We just take carbon dioxide out of a room, freshen it up a little, and pump it back in. So you'll be breathing the same room full of air for the rest of your life. What? That was interesting. Let's see what the next test is. Oh, advanced aerial faceplates. Ja. Have fun soaring through the air without a care in the world. I have to go to the wing that was made entirely of glass. Hello. 15 acres of Tuck. broken glass. By myself. Hold on a second. Yeah. Fuck, det må egentlig gøre ondt at blive smashet af dem her. I'll see how it works. Okay. Der skal være en der. Okay. Så skal vi bare have den orange der. Godt så. Så burde vi være ready to go. Oh, sorry. I'm still cleaning out the test chambers. So sometimes there's still trash standing around, smelling and being I don't hold the garbage hurtling towards you. What? Oh no! Oh no! Oh no! Nej! Den skulle jeg bruge. Sentry gun, den står derovre. Godt nok. Bare send mig en companion cube. So you're sweet. Derop. Den. Og sådan. Right? Yeah, right. Remember before when I was talking about smelly garbage standing around being useless? Muhaha. That was a metaphor. I was actually talking about you. And I'm sorry. You didn't react at the time, so I was worried it sailed right over your head. Ved du godt, hvor meget jeg hader dig? Nej, det ved du ikke, fordi du har ikke nogen følelser. Det værste er, han er faktisk en kvinde. Og jeg spiller som en mand. Det er mærkeligt. Nej. What? I'm sorry. I don't know why that went off. Anyway, just an interesting science fact. Whoa! Vil du godt holde op med det der? Jeg hader dig.
Det er... Oh, did I accidentally fizzle that before you could complete the test? I'm sorry. Go Nej. and grab another one. Hallo? Oh, no. I fizzled that one too. Hallo? Well, we have warehouses full of the things. Absolutely worthless. I'm happy to get rid of them. Åh! Nej! På en måde vil jeg godt have min ven tilbage. Dung gung 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 gung. Blå der. Nej! Okay. Orange der. Nej, hold nu op. Hey. Sådan der. Jeg skal have blå der. Orange der. Godt så. Nu er du med mig. Igen. Nej! Nej! Nej, 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 nej. Tak. Kom så ned til farmand. Eller kvindemand, eller what the fuck vi nu kan kalde dig. Bang. Ej, nej, 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 nej. Okay, kom her. Tak. Så skal vi... Kan vi gøre sådan her? Men jeg ved faktisk godt, hvad det er, vi skal gøre. Gung 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 gung. Mikkel. Nå ja, det giver god mening. Så skal vi hernede. Way. Whoa. Every test chamber is equipped with an emancipation grill at its exit, so that test subjects cannot smuggle test objects out of the test area. Oh, nej. Don't take anything with you. Damn. Vent lige, hvis det er, at robotten siger, de der companion cubes, de er værdiløse, hvorfor sender de så ikke sådan en ud til enhver, der har købt spillet? Nå, jeg har ikke fået noget svar. Fuck. Remember, I told you about them in the last test area that did not have one. Gjorde du? Wow! The termites again. I have to go. Wait, this next test does require some explanation. Let me give you the fast version. Yeah. Questions, just remember what I said in slow motion. Test on your own recognizance. I'll be right back. Ved du, hvor meget jeg havde der? Endelig. Au. Sådan der. Men hvad aktiverer det? Det gør sådan, så jeg kan være fri som fuglen. Men hvordan? Well. Nå, jeg ved godt hvordan. Vi skal faktisk også tage stop. Håber I nytte den her episode. Og ja, vi ses YouTube.